No, čaute ľudia. Ideme vyskúšať, že za akú dlhú dobu prejdem okolo tohto žltého čužiaku s mojou BMX-kou a potom dáme ešte taký bonus. No, môžeme začať a kameramani, odpočítajte mi to. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49. No, ja normálne nemám problém, ale na tom kopci som sa spomalil.